Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mwese muduteze yombi, kuri mwe mwese turi kwibanira muri kano kanya ndetse muri ano masaha yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatanu w'icyumweru, itariki zikaba 19 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ukaba ibihumbi 2026. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko weekend muyitangiye neza, hagati aho kandi tunabifurije weekend nziza kabisa. Hanyuma ariko kandi tunaboneraho tubaha ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho muri kano kanya ndetse muri ano masaha, aho tugiye kugaruka n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Muri aya makuru ntago nshango dutinde, turaza kugaruka ku ngingo eshatu zikomeje kugenda zigarukwaho, ndetse na makuru akomeye cyane, aho tuza guhera ku cyitwa ordo abe chao. Iri ni ijambo ry'ikilatini, ndaje turigarukeho. Ni nyuma yuko rero Tshisekedi atangaje ko Goma na Bukavu biri hafi kwatakwa, icyitwa rero AFC M23 biyemeje gushyira mu bikorwa iryo jambo nababwiye rya ordo abe chao ry'igitaliyane, ngo mu gihe Tshisekedi rero avuga ko agiye kwigarurira imijyi ya Bukavu na Goma. Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane, turebere hamwe iri jambo izi nyeshyamba zama 23 zakoresheje ry'igitaliyani. Iri jambo rya ordo abe chao rivuze iki? Ese mu by'ukuri baracyafite imbaraga zo gukomeza kuresista ku ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, arizo FARDC, FDNB n'abawazarendo, ko twabonye ko muri no minsi bafite imbaraga zidasanzwe, ko bakomeje kugenda babirukana mu nce zigiye zitandukanye. Ndaje tubigarukeho rero ku buryo burambuye cyane, turebere hamwe ibikubiye muri iri jambo byose, tugende tubisobanukirwa. Gusa n'ubundi target FARDC nayo yamajije kuyishimangira ko ubu imijyi ikurikiyeho ari Goma na Bukavu, nk'uko n'ubundi nyeshyamba zambuwe uriya mujyi wa Minembwe. Iyi mijyi bazayiresistaho. Benshi baravuga ko ubu ngubu rero aribwo intambara igiye gutangira. Reka tubihanga amaso. Hanyuma mu yandi makuru rero tuza kugarukaho, biravugwa ko tunyarukiye muri Sud Kivu, FARDC yamaganye amakuru avuga ko Colonel Michel Apoko Bangara yaba yapfuye, ndetse anemeza ko aya makuru ari ibinyoma, ngo uyu Colonel Michael Apoko Bangara aracyari muzima, ngo izo ni propaganda izi nyeshyamba zama 23 zikomeje kugenda zikwirakwiza. Hanyuma mu yandi makuru tuza kugarukaho, tuza ndetse no gusorezaho na amagambo agira ati si Kabila wazanye ma 23 ikinshasa, ahubwo ni Tshisekedi. Uyu wabivuze ni Jose Makila. Kubera iki uyu Jose Makila yatangaje aya magambo? Ese mu by'ukuri muri aba bagabo babiri ninde wazanye izi nyeshyamba zama 23? Ni Tshisekedi, ni Kabila? Uyu Jose Makila wavuze cyangwa se watangaje ibi ngibi ni muntu ki? Ndaje tubegarukeho ku buryo burambuye cyane, ariko n'ubundi ukuri kurahari kwabazanye izi nyeshyamba zama 23. Ndaje byose tugende tubegarukaho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma mu yandi makuru, cyangwa se uko umutekano uhagaze, uko situation ihagaze muri Minembwe. Minembwe haratuje, hari mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Minembwe centre zatangaje uko zakiriwe mu gihengo cy'intsinzi. Ibintu rero ngo byagaragaje neza ko Kongo byagaragaje neza ko abaturage bakunda amahoro ngo n'umutekano. Uku kwakirwa rero kwizingabo n'akanyamuneza kenshi ngo ni ikimenyetso cy'ihumure ry'abaturage benshi bifuzaga gusubira mu buzima busanzwe nk'abandi, ngo nyuma y'igihe kirekire bari baboshywe n'imitwe y'inyeshyamba. Ngo ibishobora rero gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko abaturage bari mu bibazo bikomeye, kandi ngo babayeho mu bwoba. Urebye ngo akanyamuneza kagaragaye igihe izi ngabo zageraga hariya mu Minembwe centre, ngo byagaragaje neza ko abaturage bifuzaga cyane kubohoka muri ibi bihe, ndetse no kugarura uburenganzira bwabo bwo gutembera, umutekano wabo, ndetse ngo n'icyubahiro cyabo. Ngayo nguko uko situation ihagaze hariya muri centre ya Minembwe kuva ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zahinjira. Nuko nguko bihagaze. Imirwano isa nk'iya atuje ubu, ngo bari gufokasinga ku
ku magambo umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherutse gutangariza i Houston hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko target ubu ngubu ari imijyi ya Goma na Bukavu. Reka twinjire muri ano makuru yacu ku buryo burambuye cyane. Munyemere rero tuyahere ku ihuriro rya FC M23 ryatangaje ko ngo ryiyemeje gukomeza urugamba rwaryo rwo guharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo binyuze mu cyerekezo cya politike gishya bise Ordo Abachawo, mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi we akomeje gutangaza ko ingabo za leta ziri kugenda zitsinda abo zihanganye nabo ku rugamba, kandi ko ziteganya kongera kwinjira cyangwa se kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Iyi gahunda nshya ya AFC M23 yagaragajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, wasubizaga ku magambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavugiye i Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye rero yagejeje ku banyekongo, reka duse nk'ababigarukaho gatoya. Hano ni naho yise Joseph Kabila Rochier cyangwa se imbwa. Mu majambo rero cyangwa se mu ijambo rye yagejeje ku banyekongo batuye muri uwo mujyi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gutsinda abanzi cyangwa se ngo abo bahanganye ku rugamba, kandi ko igihe kiri hafi kugira ngo Goma na Bukavu bisubire mu maboko ya leta. Yanashimangiye ko ubusugire n'ubwigenge bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitazigera biganirwaho cyangwa ngo ahagire ibigenderwaho mu kubyumvikanaho. Aya magambo rero ntiyakiriwe neza na AFC M23 kuko yahise inashinza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kunyuranya n'umwuka w'agahenge wari ugamije ngo gufasha inzira y'ibiganiro n'iy'amahoro. Iri huriro ryavuze ko imvugo nk'iyo ngo ishobora gukomeza guteza amacakubiri no kongera gukaza umwuka mubi hagati y'abanyekongo aho gufasha igihugu kugana ku bwiyunge n'ituze rirambye. AFC M23 ikomeje kandi gushinza ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kuba nyirabayazana w'ibibazo bya politiki, umutekano n'ubutabazi ngo bimaze imyaka myinshi byugarije igihugu. Iri huriro rivuga ko uburyo ngo igihugu kiyobowemo kugeza ubu ngo butabashije gukemura ibibazo by'ibanze byugarije abaturage, bityo ngo hakaba hakenewe icyerekezo gishya n'imiyoborere mishya. N'aya magambo bakomeje kugenda batangaza muri iryo tangazo, ndetse muri iri tangazo ririmo na rya jambo nababwiye ry'igitaliyane, reka nze turigarukeho. Ngo rero ni muri urwo rwego AFC M23 yatangaje ko yahisemo gushyira imbere ihame rya Ordo Abachawo, interuro y'ikilatini isobanura ngo mu kajagari havuka gahunda nshya. Mu by'ukuri rero ngo iyi ni gahunda nshya y'izi nyeshyamba za M23 ngo ni mu kilatini ngo mu kajagari havuka gahunda nshya. Iyo ngo ni gahunda nshya yabo rero. Iyi mvugo rero imaze ngo igihe kinini ikoreshwa mu mateka no muri filozofiya, aho isobanura uburyo ibihe birangwa n'ibibazo, imvururu cyangwa se akajagari bishobora kuvamo impinduka zikomeye zitanga icyerekezo gishya cy'ubuzima cyangwa se cy'imiyoborere. Nk'uko AFC M23 rero ibivuga ngo Ordo Abachawo niyo nyingi y'icyerekezo cya politike ishaka guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rivuga ko intego yaryo ari ukubaka igihugu gishingiye ku butabera, ubwuzuzanye bw'abaturage bose, kubazwa inshingano kw'abayobozi ndetse n'ubumwe bw'igihugu. AFC M23 ivuga ko muri iyo gahunda nshya ngo amategeko ariyo azaba ari hejuru ya bose, kandi ko igihugu kitazongera kuyoborwa hashingiwe ku mbaraga za gisirikare cyangwa se ku nyungu z'agatsiko k'abanyapolitike. Ivuga kandi ko buri muturage azaba afite ngo uburenganzira bungana imbere y'amategeko, kandi ko ngo inzego z'ubuyobozi zizabazwa inshingano ku byo zikora. Iri huriro ryongeye gushimangira ko ngo rizakomeza kurinda abasivile n'imitungo yabo mu bice rigenzura, ndetse ko ngo rizakomeza guharanira ko igihugu cyose kigira ubuyobozi bushingiye ku mategeko, mu mucyo no ku nyungu rusange z'abaturage. Mu butumwa rero bwaryo bwa nyuma, AFC M23 yavuze ko Ordo Abachawo atari interura gusa cyangwa amagambo ya politike, ahubwo ko ari icyerekezo cyagutse kigamije gusubiza ku murongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kongera guha abaturage icyizere cy'ejo hazaza gishingiye ku mahoro, ubutabera, uburinganire
ndetse n'ubumwe bw'igihugu. Mu gihe impande rero zitandukanye zikomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye ku hazaza h'igihugu, ngo gahunda ya Ordo Abacha ngo ushobora kuba imwe mu ngingo zizakomeza kugibwaho impaka mu rwego rwa politiki ya Kongo mu minsi iri imbere, cyane cyane mu gihe ikibazo cy'umutekano n'ibiganiro by'amahoro bikomeje kuba bimwe mu bibazo bikomeye igihugu gihanganye nabyo. Hano rero ibitekerezo cyangwa se komenti zagiye zigaruka kuri iri jambo cyangwa se kuri iri tangazo mu by'ukuri AFC M23 yashyize hanze n'ibitekerezo bigiye bitandukanye, bati no kwitera akanyabugabo, turabizi ko muri gukubitwa ndetse mukomeje no kwamburwa ince, ati vuba ahangaha Goma na Bukavu nabyo murabyakwa. Hanyuma reka dukomeze ayandi makuru. Nababwiye rero ko muri Sud Kivu FARDC yamaganye amakuru avuga ko Colonel Michel Apoko Bangara yapfuye, inemeza ko aya makuru ari ibinyoma. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera mu rwego rw'ibikorwa bya Sukora ya kabiri muri Sud, ubwo ni muri Sud Kivu n'ubundi, bwahakanye burundu amakuru yavugaga ko Colonel Michael Apoko Bangara uyobora ibikorwa bya Sukora ya kabiri Sud Kivu ngo yaba yitabye Imana. Ni mu kiganiro rero kuri telefone yahaye Avatcom, ndetse umuvugizi w'urwego rwa gisirikare rwa Sukora kabiri Sud Kivu Lieutenant Regan Boy Kalonji yavuze ko ayo makuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ari ibinyoma, ayita ayatari byo na gato, ndetse aya makuru yari yakwirakwijwe cyane cyane n'inyandiko yashyizwe ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter n'umuntu witwa Jordan Murikuza wavugaga ko Colonel Michel Apoko Bangara yapfuye, ndetse akamugaragaza nk'umuntu wari inyuma y'ibikorwa bikomeye bya FARDC mu misozi miremire ya Minembwe. Uyu muvugizi wa gisirikare yavuze ko ayo makuru atari ukuri, agira ati ibyo si byo, ndetse yongeyeho ko ayo makuru nta shingiro afite habe na gatoya. Uretse ibyo yanamaganye n'inyandiko y'ibinyoma bivuga ko yatanzwe n'urwego ayobora. Iyi nyandiko rero ngo yari ifite ikirango cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikirango cya FARDC ndetse n'umukono bivuga ko ari uwe. Iyi nyandiko rero ngo yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko Lieutenant Regan Boy Kalonji yavuze ko itaturutse ku buyobozi bwa Sukora ya kabiri Sud Kivu, aho yagize ati iyo nyandiko ni ibinyoma bikomeye cyane, ntabwo yaturutse kuri serivisi yacu. Avuga ko hari abantu babigambiriye ngo bayikoze bigana imiterere y'izindi nyandiko zemewe zasohowe mbere zijyanye n'umutekano mu Minembwe n'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace ka Fizi. Yemera ko hari bimwe mu bikubiye muri iyo nyandiko ngo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ukuri, ariko akagaragaza ko atigeze yandika ashyirwaho umukono cyangwa se ngo asohore n'uru rwego ayobora. Ubuyobozi rero bwa gisirikare busaba abaturage kwitwararika no kwirinda gukwirakwiza amakuru atariyo, ndetse basaba kujya bakurikirana amakuru yizewe aturuka gusa ku nzego zemewe za FARDC, cyane cyane ku bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare biri gukorerwa mu misozi miremire ya Minembwe no muri Sud Kivu muri rusange. Hanyuma twikomereze andi makuru yacu, reka tugaruke kuri titre igira iti si Kabila wazanye mama 23 ikinshasa ahubwo ni Tshisekedi. Uyu nguyu rero cyangwa se bikaba byatangajwe n'uwitwa Jose Makila, n'umunyapolitike rero utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba n'uwahoze ari vice ministri w'intebe Jose Makila Sumanda. Ubwo yatumirwaga mu kiganiro cya Live Space cyayobowe n'umunyamakuru Stanis Bujakera Chiyamara, yavuze ibitekerezo bikomeye ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhare rwahoze ari Perezida Joseph Kabila muri iki kibazo. Ku kibazo kijyanye n'uko Kabila yaba yaragiye mu bice bigenzurwa na mama 23, Makila yanze ibirego bimushinda gukorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Yavuze ko nta numwe wo muri mama 23 wahaye Kabila uburinzi, ashimangira ko abaturage bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo babarizwa munsi y'ubuyobozi bwa mama 23 bose bafite umutekano ucungwa n'ingabo zihaboneka aho hantu. Nkuko abivuga ngo Kabila ubwo yarakiri ku butegetsi yarwaniraga ubusugire bw'igihugu kandi nta kibazo cyihariye yarafitanye n'abayobozi b'inyeshyamba nka Makenga cyangwa se Nanga, ndetse yagize ati ubu we ntakiri mu nshingano zo kurinda igihugu, none se muramushinza iki? Uyu
umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi yanakoresheje aya mahirwe ashyira ku butegetsi buriho bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi uruhare mu kugaruka kwa M23, aho yagize ati si Kabila wazanye M23 Kinshasa, ahubwo ni Tshisekedi avuga ko ubutegetsi buriho bwarashyizeho umubano n'uyu mutwe bigatuma kunenga uwawubanjirije bitumvikana. Ku bijyanye n'imiterere y'intambara, Makira yashyizeho itandukaniro avuga ko ngo rifite akamaro iry'intambara y'ibihugu bibiri bisanzwe n'iry'inyeshyamba zishyigikiwe hanze y'igihugu, ndetse yanze kugereranya intambara n'iy'Uburusiya na Ukraine, avuga ko kubwe Repubulika Demokarasi ya Kongo itari mu ntambara isanzwe n'u Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, aho yagize ati dufite indege za Sukhoi, dufite drone, kuki izi drone na Sukhoi zitajya gutera u Rwanda? Ashimangira ko kuba hatari ibitero bitaziguye ku butaka bw'u Rwanda ari ikimenyetso ko atari intambara y'ibihugu bibiri. Nubwo yirinze kwinjira cyane mu bya gisirikare, Makira yavuze ko asobanura ibi byose mu buryo bwa politike, gusa soje agira ati njye ndi umunyapolitike 100%, ndababwira ibyo nzi muri politike, ndetse yanje kwinjira mu byo asanga ari ibya gisirikare. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri kano kanya, ndetse muri uno umugoroba kuri uyu wa gatano, itariki zikaba 19 z'ukwezi kwa gatandatu, naho umwaka ukaba w'ibihumbi 2026. Ndabashimiye cyane rero, mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira weekend, ndetse andi makuru nakagaruka.